شیلات زنه لوین حیای چیرو که پر بالکش هیا اوجی دنا و نزیکی 5000 کس مسلمان تنه مالکه کریستیانی هیا امی بهاور بچن مالوان و بزنه بین چیروکوان لگل مسلمان ودره چاوا برای وده چه لگل ما بن شیلاتزه یک جناحیان سر به قضا آمدیا پارزگاه دهوکه نزیکی 5000 کس تدانشتجینه که تواهی آوان مسلمانه تنه یک مالبت کریستیانه اف مالبتا کریستیان سال 1976 و لگند هیش لدفرا بیکانیان کوچبری سنترا شیلاتزه بونه و لوه داره دریجاهی دایا کار خواه کوچاندنی و خودی کرنا پس بو مامتش کنگی ور الوی گندیه الوی داره الوی نحیه شمیه جا 5 سال آیا 5 سال دبه وقت گندار ترحیل کری حکومت الحدود امیتاد شکو داره اونو هاتنه ترحیل کرن الحدود ترکابون هیشی اها هون تاني بون مسيحي تاني بون آن مسلمان جيل مسيحي بون ومسلمان بون خر سر قندي سر لو خر تريل كره اها ونهم حماتن في داري بينا خير جاما عندك ابيها اون ابي شفتن اوركي اون ابي بوجيرا اون اها هذا خر اون حتى سوري اي چند مالت مسيحي هاتن شلاتزه 14 بن بچونا خوره وقتی بو حرکت لیرا اها چونش ویداره يعني هون تاني الفيداري مانا چون خوار بس زبري مرة اها يعني هو بس مالواتن الفيداري بس مالا مبتن الفيداري القال مسلمان هون چاواد دندستين چاوا معامله دوا القال مسلمان جلای باشی مسلمان من غير ملتي من او اوجي چوان القال جلای او قدر مزور جلنا اها ده ججدان دان ده خوشیان داره ده خوشیان داره همین شو انا من جوت شير خد دخلي ما وندري بله سردام هنده چند مالا هفدو هنده چند مالا هفدو مالا ايكودو اره همچین مالا ايكودو همچین نو دواده ايكودو چین عیدت ايكودو ايه هون چاواده باشم گلک ممنون حلوة الحمد لله صاغبه انا خوش كده ايه لا جنتينا بله بهابرا جميش دار فيري تجي بله بهابرا بله ايش كان جي ورا ماتنا في داري شلات هفته و شش اميهات نبره هفته و شش ترحيل اولي از تخازمش عالية جواكر از بيجم بس مالا مسيحيان كريستيانان اللي في داري پیوندین والگل مسلمانان چوانه گلک باشه بله ام چنین مالت وان او تینا مالا ما از چما مثلا سر شهیانت وان تازیت وان یعنی نخواشی هم پیگونه سفرت گندا نوروزه هم پیگونه نهاد بدمه تو توشی خاطیه بله از بیشم منه بله ام هر تیم تا گوت لدهوکی بو بله لدهوکی جت حوالت مسلمانان هوا طبعا جيرانت مهمي هر پیوندی هبود نوبر وده بله پیوندی هایم گلک بیت خوشن چه فرقی جداهی ما بينما قالك والفيري دخلت ناصيه بدري بله ام ياس ما نعمل فيرا مزيان بس ام شونا فيرا بله هون شونا بدري بله ام قالك باشه ده مثلا از بيجم يكم جار از هاتم فيداري من ناتزاني بكون كريستيانا براستي چمكي جلد واجلد كردينا قالك باركيشه وبشواز کارد مال دا هر جلوی کردی کارد خودی کن انجام دادن؟ هندک یارو بله بس از نشیم شول که بله بس هندی از درک هندی از درک مسیکش از جلکت کردید که من برخورد جلک باشه فاتو تو چی وصلنی هر والله جيت انا فيرا از زيارات جلد كردي تازيا نوصل شاهيانا وصلت شام جلكت كرديت كان سفرام هم يقال بس صار بتشيكي دوا زارو كهر بيكفنا طبعا هم بيكفنا بله هاول دوانا يتهنا بله هاي تهنا بجيرانيت ما بريت ايكنا يلا يقول دين بله دسالن در بازبویده و حیانها مسلمان شیلاتزه آلیکارن و مالباتا کریستیان بونو دکاره به پالوته دا آلیکاریا وان کرنه جبر کو اف مالباتا کریستیان مالباتا که دولمند بو آلیکاریا مالباتن هجار ین مسلمان کریه
دست پێکێ داست خازم vêkêş da wergirim hûn dema ku hûn hata hûn 10 mal bûn paşê hemû çûn tenê mala wê vê derê man we hest bi xeribiyekî nekir beriya ku mamoste İdrîs yan Berez İdrîs biraderê te be û cîranê te be أولي أم ده مال بين فيرا ده مال تقريبا شونا دهوكي يدي جمعين الفيرا خدون باص بينه خدون ملكين وما ما الفيرا جيب ما جلك خوشة الحمد لله مرتاحين جمعين آخر باشن يعني أو بو السدام كهن ناتشن جفيدا بله طبعا مال باشن لو أبنا شوي بله برز إدريس هن وكا مسلمان وتشش بوانا كريا وكا جيران دوانا وهيشتيان كو أو ناتشن جفيدا بله دست بكين بخيراتن برنامج بيفجيان طبعا يوم بسلمانا كو بوا جربيتن أو تشجع أو بنحس يعني كو مثلا أو لك جدا نشمه همي رو رسمتون همي بونتون و همي مناسباتتون ام پیگ و تاریکاری مثلا جنجتون ام چین دواتتون تازیتون جدیری وارا یعنی ام پیگ و کار کردن يعني هر چه هالكفتك الجمعون هبه سردان يعني شوال شلال زي الموبايل دو گندا آن مثلا غير عشيرة بيتكرن جلوانج وصل سرداري تتكرتن بيجيوازي چه جيوازي يعني وكا چوا مالكي مازن به هر وقت هالكفتك هبه ام حمو سردانه و مالكي بله طبعا ابخو بواكي بروفاجي تو ما مستبرم هالكفت المسلمان ده ججن المسلمان ده سردانه وانا طبيعي بله بله چينا عيد دوان و خوشي نخوشي دوان النفضه چه کارن هر وجد نوارا و دهنه کو کریبه بحضره بله ما يتي طبعا كوريت هاوباش مثلا اون خدون ملكين يلا ملك ابو خاصه بدايات او بري ما 4 سال تاتينا شلازه او هفته و 6 تاتي ام پشتیوانه تاتين وقت زوري گنت خراب كري و خلك را كري ناوي رژيمونوف چوي طبعا اون يلا ملك ابو ابي تاتي ناوي يلا کو استفادهش ملكوانه كري هوري كاريوانه كري بو كرناوي ملكي بيج وات كر اون بازي هي بابي خوشابه مو خوشابه دائما يعني جبچي كوتي خو حتونو که او سروبر بازيت كتن ترشو طوال هي يعني يلا اجاره استفاده رچاله وات كن و سپياتي وات كن و يعني يلا استفاده يعني كارشوانتيا وانا كارشوانتيا رو بابي دچاندين يد جيهون ببون علي كارش بله بله يلا كما بونمونه خو بابا من رحمتي جلوان بيستان هبون بيج و كري سريبوري يعني هر وكو جل برای که خود کری یعنی زور پیگ وجیانه که یعنی او بردوامه و یا کرنه نه یا وگاوه یعنی پیشی 6-7 ساله یعنی بو مواد گرو جبا و باپیران حتی بگاوه هانو که بریم ام دست بی کاری بکن ما میخوشابه بو مگوت وقتی باپیره وی جن بو باپیره من خواسته یعنی هنت یا کرنه برای 6-5 ساله یعنی جگنده اون پازه اینا هدف مل دیک و یه راب یعنی بخواستنه اوی خوب بجداری یا خواستنه داپیره ما داکیری بو باپیره من دي درباري مسألة خيزاني ده عائلي يعني شنو هاتن نظرة وده هيا يعني هاي وصلت كنت نظني مثلا مسيحينا وبسلمان هاي وصل يعني بتفريقه بله جيبي لي هالكفتان مناسبات جروج الناس يجي هنا سردانة بله بله هم ظنن بحسي خبر بوبي من الناس قد بربرين سردان بله يعني مجمع حميدين يعني وقتها كي سيوري لي دابو ما كانت بمتى سيصد بتر هاتن اجر هاتن سرابدن بله قالك باش يعني او ياك هشتيا كوهن هست بغريبيه الفيدري لا الحمد لله كنت نابخ خدانت خدانه لا والله هاي مرفد منها ما ابي 400 صولا بيفا يا اخونا يا ابركيا يعني قديمه عروسه يعني دي فيك بريز جبرائيل تذكري من بحثا بيك فاجيان للشيلات زيبي كجدا من درباز بويدا وحتى نهاج آلية جواكيرا تشاوايا بله طبعا كومالجها الشيلات زي بيش كومالجها بنو ناحية الشيلات زي بيك فاجيان فيري يعني جلك يا بريكوبيك او يعني زور لو بريفيتش تنو بونمونه مثلا برينو كجلك مالت مسيحيات فيري بنختهم ترحيل كري شدورا ريكان یا دوسکی جور یا نروا یا این اوه و کمالگه آن کل و ناحیه هم آکنجی کری گل مالت مسیحی دیون بس که چو بس بو نمونه فکر و مالا کمایل ویری پیک و جیانامه گلک یعنی ام چه فرق و چه جوازینی نکو اوه مسیحیه و بسلمان همی ام پیک و جی ججنت و یت آینی و یت ما ام پیک و پشداری پیوت کن بو نمونه مالا کل ویری گلک هاری کاریا خلقی کتن ده چه واره کی دا خدمت کریه؟ جلك ورا دبون منا مثلا
اف يعني ما بس كانت كريستياني خدمته بله مالن كريستياني جوكرنا بله نفس بسلمان اجي أو جي هاريكاريا خدمت كري كرنا، بله. و اواجي خدمته كري بس با خدمته با چون كوا مالا كابتنيا جل خدمته بو خلقي منطقي كري يعني مالا كابتنيا يوم البيري بس اوجي شعورنا كان كو مثلا غريب مالا كابتنيا او حسب كان كو همي ملتيون همي وكي يعني بيك فيجن ما زور يوديا شو خدمت كرنا خدمته مثلا بونمونه مامي خوشو جلك باس هبوت وقت را باس جلك باس خدان كيوري ترشو طوال هبو مثلا زور مثلا ايكي پارا نبانان مثلا وضعيه ودي با حيوان داني مثلا بخوفكش بانان مثلا چوبا سر دواتك وك صباحيه چو حيوان بود برن هاری کاری که گلک باش خلقت کرد. دجاجنان داشی هر آلی کاری خلقت کرد. با اولی که برای واجب مسلمانان چه کردن؟ مثلا گلک مثلا بو برو واجب مثلا مسلمانان جبوا يعني سردانت و هکر خودینه که تن تاز یک چی بیتن خوش یک نخوش یک همیا ما پشداری گلی دکری. بونمونه گلک جرا تاز جد و ماله بیرامتیتن يعني ملت هم بيك ذات رنشتا خاري نافتازيا ودا يعني بيرامتيتنا كم چه سمقبري عددك جلكي زور خلقي ما شو باش داريت تري رسمت ودا كر يعني هم چه جوازيه ناخني يعني اف مالا يعني نها هم مسيح الفيري همي امواكي اكود بيجن عائله كي نو خزانه كن بده بري بله تو سرپرشتیار دواره پرورده دا لشلات زي القضاء ميدي القضاء ميدي توهيتا زاروكن يعني قطابين كريستيانان جي هبون لجامتا ما تيما مدرسه تا فرق جوازيك نافروان داد كر يعني او معامله يدوان الجلتا تشاو ما بيجي ما قطابخانه تاي قطابخانه سريانينه ما تاي چه جوازينينه يعني بيجفا اودي حتى ما جالك مثلا ما جالك جهه تاي قطابيه مسيحي ويتبصمم بيبت خنينو دراسته نفس ما مستوى نفس اودي ما تاي ما مستوى مسيحي قطابخانه اودي يت بصمانه دوامي كان زور طبيعي يعني شو جوازي نينا اف چیروکا پیک وجیانی بولی ناحیه شلاتزه لیل ناحیه دن لباجار و باجارو کندن ین کردستان چیروکن جداین پیک وجیانی هنه ده خلکن بدا امی وان چیروکا نشانه وابدن لگل مبن